Ok tụi chú lại keyboard download ning kan zau na lai laikhal.net na kal lai lk kuzung timi laikhal kuzung a khen vun mi lai chon atang bi kan atum lai lai keyboard timi mu lai ma lai keyboard thi thong ni kum lai le krak chabel chang simet se lo ka youtube channel ka tha di ka lon di cha thong ni kum kula upload ka to than mi se chon atu he thong ni kum gul kum ni ka to than re ronga ti chon update to lo wa chon ma software he window xp chan lan le pen rak sar chang mi se cha window 7 e chung lai cha thai thiam deuh ton lo cha update to ha ronga ka to than mi se atu download link ka che mi na mi a khen chon chikat tia download ato lai install to zong rang tok tu ke download link ka che mi ka vun mi a matikin a vun lang mi hi file he lai keyboard ka sarnak software file se zai software da ka man ti kha thai mi zong num lai thai lo mi cha zong a pai lo youtube a chun link tha ten ka kan che pek na lai chon atu hi download zone te na mi chon chikat tia download ato lai tu ke vun mi chikat tia download avun to lai atu lang mi ki cho download ato anak achi anak zone ka avun lak tar ma se asep nak ka dikho me na asep mi se ma ka asep mi ka mun zo na lai download to chang e dikho me na asep e out lai kam achung e asen le khung yo la shing mi ke download to mi tu se tu ke folder ko vun sare folder ka sar mi chunga ma download to mi ke ko vun khum ma ke ko vun kaw tha ne se chon mi ti khen ke download to mi ka lang lai right click ke mi lai open ke mi se chon extra to lai mi chu chu zip file khen ke se me window 11 asi ronga apuna dang ngai abi pi mi cho extra to ka se kaw ma ka ko vun mi se chon zip file atlen extract vun mi a chun zip file atlen ma ka file atlen mi ka tu vun lang mi ke se mi ke vi cut vun click ri se chon atang bi ke setup ti mi ke ka vun mi a chon install to chang lai atang bi ke setup ti mi te ke vun mi lai ngan chin install to lai chikat te install to di lai ebe pb mi che hi ka zon te avun lang mi khungyo mi chi ruang han se mi hi zone avun lang mi don ran hi si lawn achunga mo info ti mi tu fake lang tar mi mo info te kin mi piak lai atanga run anyway ti mi mo info ni mi ba kan run anyway ti mi ak chok la ma ka run anyway ni mi chun adi chang chikat te install to di lai mi ruanga hen window 10 window 8 cheu khat po chu mi ti alang ruang han atharin a hlain ki to than mi se moin fu ni me lai run anyway rak lang lai run anyway ni me ba gen chikat te install to di lai chu ruanga abi pi to ki kro ruanga zapi ni install and to kholo rong khan ma zon te a hlain a two space in kalak tar du mi se run anyway ke me lai kan chon chikat te install to chul lai tu ke run anyway ke me chikat te install to lai out lai kam atang te a khen install to di chang mi kha avun kai kuvun me piak se chon tu fai kalak tar mi kuvun me se chon lai keyboard cho install to di chang ti mi kha vun lang chot lai tu cho lai keyboard cho tlam tling ten install to di chang ti mi kha avun lang mi ke se tu cho na keyboard zo na khan tang lai bar na mi khan chon lai keyboard ti mi kha lang chang lai tu cho ṭial na kan vun test lai e cha na ṭial ti ka ni keyboard control le set ka vi khat ni mi a chon
ลายคีย์บอร์ดคานาเทียลโคจังคอนโทรลเลเซตนี่เมลายวิคัดมาดีนัวทีเทียลนี่ดูจนคิวนี่เมลายทีเงินมีเทียลดูจนแคปิตอลคิวนี่เมลายจุดสกาวโกลฟันอมังจังมีสจินเทียมก็ลายยิ่งมีก็ฟันสารมีเตะรักมังเวลาดาวน์โหลดรักตัวเวลาท่าจังรักเปเวเตส่งกันดูตุกีGoogle เตนะ YouTube เตนะแต่ที่กำลังเข้ามาที่มีกูเป็นสันมิเสค่อยกับเพราะว่า Control เลเซตวิกัดนี่เมจังโนจอนคิวนี่เมพอจนที่ก็จะเป็นตกเพราะว่าจวงเขาดีเขาเว็บไซต์อาเซีย Microsoft อาเซียเดียวนั่นดูนักเพราะว่าการที่กันเดียวโคจังคือวิดีโอน้องเตียงจะจากการลงsubscribe in ถ้าเราก็ไปเวลาคอมเมนต์ส่งเราก็ไปเวทีส่งกันดูจนไอ้หามีสปอร์ตจอ description ลิงก์การเช็คเปียมาอะไรกันนี่ต้องทันทีเลย